then most original na flow isuda dagiti sumaganan. Iti kategorya A. When yun nato yung kategorya A, dagiti barangay muses floats. The most symbolic, Barangay 11, San Fernando. The most festive, artistic, yet aligned, the Barangay 13, San Fernando. The most original, mapa, the Barangay 7, San Miguel. Di kategorya ba ang Royal Court? The most symbolic, alaan the float ni Miss Sadiri San Nicolas Hawaii Chapter Float kay maikatlo manag na nga at gapoy di balasin takaw kapagsa. So the most symbolic, Miss San Nicolas or Miss Sadiri San Nicolas Hawaii Chapter Float. Most festive, artistic, mapan iti float ni Miss San Nicoleños of Hawaii. Tengikat wanganak ng kapsa, iti Royal Court. Then the most original, mapan iti Barangay 22, San Guillermo. The prizes for the cash and certificates. Kung masaroon ito ka na tayo cash and certificates na kapsa tayo, i-readan to. Kaya tayo may ipakamot the cash prizes at po kadagiti balikbayan friends kayo. Thank you very much. So mabalin tayo na pwesto, kasi pagyalan tayo para makita tayo